Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hin pen kardon apa jerik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta kethan pon jibang ni rejit kamsa non birta thepi lang pon eksinang. Karlitang teporam rong hang phan apran karmildet atuma phanki so dak pen kangsai pipon vek nang jipusi Karbi lamet amai lapen ki KSS tiripia tumpen so dak pen pachini pon. West Karbi Longpen Meghalai dui hoilong mon sampa de ponje abhant Meghalai Chief Minister pen phun pen chikilo pusi CM Dr. Turam Longhang pen pachini pon. Khotkati police station ke parlopon angkang Lahorizon angkang along stami anti drugs aputhak awareness padapon. Karbi people hol angkang taralang so along pen sami thing pi thing prang pang jok pon jet alam aputhak pen DFO lapen cases tripia tum pen franke mai kang ni. Lang pare ha baramai engdeng thongke prakathom mesen per pachun pon thekji aphan tirike mamai ke seng pon non puthot birtang ton pen lang pon eksinang busig ni pha engkora throk ani Karbi lamet amai 3p lapen ki Karbi Cultural Society 3p atum pen chelangsi Karbi lamet amai 3p sai hemlong phrengke mai kani pon dogmoka hawar kirirong phar arong amegar karlitang deboram rong hang kidugder ajoine pensi achor lapen asomara tumphan ani om pacholang nang ji pupensi Karbi Longpen angtan GM Cook Bernhard Formal Jorhat Sudepur District Factory alongsi sai chong datundo bon same kopai kelang no dak ajok pensi kedamtang bu signify troxy anungwi Karbi atum phan kepi ka chesu tum areng huki pasu hut karlitang deboram rong hang phan ke akphulong ingchin bege thengpin ajok pensi karlitang deboram rong hang bang aprandam nang juilo lasi kalitang deboram rong hang ahem asora tumo phat tangka kuti si kerapi pajur nangji lapen ari hikuso tumo phan mangke inudolong tangka lak phopi pajur nangji lapen kalitang deboram rong hang phat apran kar mudara tum phan baki sodak pen kangsai pivek nangji pupensi kedam tang bu signify engkora gethom ani sonapura long pen sami ham phranga song song thongke pra chok atum chelangsi armu te jeng ponsi ke songa sai deng ponlo Lasi asam kof atum pen semela bangsu ke hang apona teng pen prabjin pen pachun serak nang ji pusi Karbi lamen mai tiripi lapen ke Karbi Cultural Society tiripi atum pen chuni ripon damdang June 7 2025 pinian man ke 26 June no lasi chiklo yon ke playing post tame kala bangso khutna bangke khutna sugal de lo athe hadak kachong dada to phan si hadak industry amane tung sang amune tung si ajo an ge choge sang ho si padu na masi ka theng be chong lo masela kalitang di Puram Longhang hadak untuk ngkas bang afan dan lasi hadak demuria ke do indigenous tribe atu na to be chingrum lo tung Karbi atu ben chenglo hadak do tribal don chingrum si hadak bohel thana pan sabe atu paching jampe police tung panlep dam lo na kalprit tung ha steme aphi bange nep check pen ijo pe mat lukho setabi pu bange apan ga pran endel lo na pan ke se lang nang lo lasi hadak ke pan kreve de ko lasi pini tung dak Karbi Longpen bai tung kisias pen bila mera me bas me isse jipidu nang ko alam theglan athe penan dak boni hat long chakali itung Karbi akhe tung ke industry lo chonga tung ke kapre ka step tung da to asam me tha dim la son kisung ke pho a somong si tung da me tha dim si la son kisung ke pho dan te la ke chilang da lasi atumi dik 23 ani nitung kisias pen da dung lo 24 ani kisias pen da dung lo la pen me pen da dung lo la pen Karbi lo chari asong do lo better ka hoti ka business station do lo ngada America bi organization do lo ason pinal tong ke ba truck asong chilang sini tumada Sonapur sare ali pen Dumunia ko district Sonapur video alongan isi chief minister asam chief minister bantan memorandum kita so what tarlip zerak nang ko la ke chok che ban nevek nang ji ala ke lo plot ban nep nang ji la pen di brom hang ke ti lo ko se rang pa hadak ka di mana bang ke inu kuti si compensation pinai ka di mana tapi na son thak se hala ring so tung ban me
lakpa commission pinai betul di mana nasi pinian istame lah bangsa na tu important lah bela sami ani si cingwai tu pilo memang bicara kalau kotor ni ke industri tu an bon lah naik usah tak tu cingwai pe pilo tumi tiga bang ke hadak sonapur boni hat long itu ana industri kita kerja industri tu mengenai bon bilang bon nom tanah mengenai bon don job na cakap don job ke job je action bang ke proper nanti tapi na sebab immediate la compensation la pen victim atau ban kira la pen kita carpet ban kena pen jel tetap arwah tu bergang saya bagi pak nasi ini tu nasi kami lah so media pen itu siap projek itu. West Karbi Anglong pen Meghalai dui hoilong Meghalai chomanga tumpen Karbi Anglong or lunang lu choksi Karbi tum kacho I kacho sompont thengpi theng prang anta chorla phupu pelap ditilu lapen kedam tangani bang talason thot si puthot kem hemta mikai ponchok anpin lo laso chok pen Karbi Anglong pen Meghalai dui hoilong kidu Karbi ra tumkai aniwang semi suluk sudak to monason si chichaknang verlo lasi West Karbi Anglong pen Meghalai dui hoilong semi monsampa do verji of hansi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Turam Rong Hangpen Boripon si Assam Chief Minister Korit sang ma phanta phunpen chingipon elopusi CM Dr. Turam Rong Hangpen pachini pon Pilar pen 1 kilometer dak bola padai Karbi tumang se dak no mesena thing PA lo long te moda khai lo blog te hoda arara tum phan pipo fulonil karato no la pen kada agostin hanse la border si to la pen parta ada arab ben chelang si lo la pen darabun lo ja border protection sita me ada cuma tumai bang kak sidat lapahin no kang lasi laso bang ke aprang na dolo chok lang tum na pahin no lo aprang ili tum arleng tum ta lang tum nang elo kar jong long le pro thengpi chuning ke hempi rong ta da kar bidum fu piat lo sok ta pahin no piat lo lasi ada parliament solution je phanda ne chief minister man chingwai la konak sama pe da chingkilo telefon pen la penada ga deputy chief minister phanda chingkilo lasi lahaya Allah makta prabjin pen ne chingki pen la so parliament solution phanda chingkilo Busik ni pa engkora trok ani analu apor malam khotkati police station ke parlopan angkang la horizon angkang jasmet pet raki hormu mate drugs ke chu lapen ke drugs abiha mate drugs ke joratum aphaine ke par bom ajok pensi subir realness center atum pen chepatir pi ponsi International Day Against Drugs Abuse and Illegal Trafficking's United Against Drugs Mass Awareness Rally Against Drugs Dimapur pen Karbi Anglong adui hoi Gautam Basti tinia li along on NS 39 and to warp and pacha jeng ponsi say no to drugs ajai mek deng pon Pinpur da melo non ubi kimia tum rong rup arlo atok anu ke du anta raki hormu kiri mate drugs ke chu aphai sebi nang bat bom tanglo laso jok pen si non bang ki kanghu kang hi lapen dokai daru murder mate munit tumba phat apran karmut anta non bang ki aphai nang bat bom tanglo lasila puson rong rup ara tum pen sebi chirok tok ke du pen raki hormu pen non ubi kimi tum phan ki pai helu pon ji phan ke bor ipon ba ke nang so da phuji than pon bogachan pen jipson rong pi Karbi Longri Abirta Kerang kicu, akan me towar kosong si damning malah ikut jalan tu hanpon bom orang itu. Nikan kono nang liya drugs itu. Jadi nikan cap made 12 years, dasar dulu. Ke moment ke nikan isi habis dulu kise lo. Kona rehab center lo hidup bom lo. Itu mana dah hidup bom ke sobar dengan shelter Gautam Basti khati long hidup bom. Nang li nona drugs I bupen non kusol ki film mereka ki domi ki tag me apang pen non. Ni legan ke pura freedom feel kasi feel ko. Ada mas freedom ko pas kasi feel lo de ni tom drugs itu tunge freedom masya be. Ada mas tom ini ke perang tem lo te tunge drugs nangji. Kalau ke freedom le non tom real freedom kuti konsi pudamma bolo te tom kosong ko non ni ini perang de pen anjon ajaron drugs to Japan dan perang ni freedom people feel kasi feel se lo de ni perang de perang drugs ini tak jarak temu de anak ni kon se de ke pura freedom real freedom kuti man ni personally kasi feel Nang li mela pen rong kana la. Jangan non la chubo mari sumari yang pan la ki pairi pan kusol nang li message ki pi.
non la ko akimi mane la ove kimi to non kichobom at phange nili eta message ki bijit lote alam chine matide mane kichoke nili mithana chine kubisya ke mi ma kubisya ke no mare kichopen nili bang no koson na pai no mare nili life no nili khai long kubisya ake no pan ma drugs nili chine anda non nili nada ko bom lo chini lo ason those non nili ake me tawar to non ove kimi to han nili non japon bom mare than pon no matide nasi non ili tom mate la rat tom la ilim do lai tom ta jo nami tom chini to de wan noi ili tom la tom han than ko koson si ake me ma ke mala panta nili koson si nili panta na than ma mate nili no buji ma nili tom da than pon mo ma ke me ake no thak kola ta son to bijai ko Panali ke do rehab center dong bangan bag do la. Dikit tuh. non to bom center long ke do mane nili tom phong la service ki bom also ma tom bang in ko ni do ke arlo ki do tom da bang ko ke mate bang ke bang ko do da bang ke ba এন্টি ড্রাগ ডে আমি খান অবজার্ভ করা তো অ্যাওয়ারনেস করব কারণে না বিকজ সোসাইটিতে বহুত মানুষ আছে যাক মতলব নলেজ নাই প্রপার নলেজ নাই এটুকে কেনেকা টেকল করব আর কোনবা ঘৰতে যদি খাই আছে তাইকে কেনেকা মতলব না আইডেন্টিফাই করব কোনবা ইটো পুরা ভেরিয়াস ডিজিজ লাইক HIV হেপাটাইটিস এনেকা পুরা ইনফেক্টেড আছে ইটোকে কেনেকা আইডেন্টিফাই করব কেনেকা ইটো পুরা মতলব দাৱাই কেনেকা স্কোর করব কোতে কোন হিসাবতে কাম কৰিব লাগে ইটো অ্যাওয়ারনেস কাৰণে আমি খান আজি ইটো একটা ৰেলি ওলাইছে আমি খান গৌতম বস্তিৰ পৰা নাগালেণ্ড গেট লোকে যাইছে যাতো কিলে কইলে মেইনলি ইটো গৌতম বস্তি ফ্রম গৌতম বস্তি টু নাগালেণ্ড মেইন হটস্পট হৈ কিনা আছে য'তে ড্ৰাগ পেডলিং ড্ৰাগ কনজাম্পশন আৰু হাই ৰিস্ক HIV পেশেন্ট কিটা না মতলব ফ্ৰী হৈ পিলে বেৰা আছে উইদাউট এনি मतलब नॉलेज प्रिकॉशन इतो खाना तो इतो कारणे आमी अवेयरनेस करब आमार सोसाइटीके अलप अवेयर करब कारणे कि इतो सब लास्टे आमार जेनेरेशन बर्बाद करि দিব आमार फ्यूचर बर्बाद करि দিব सोसाइटीते इको ভাল একটা কজে না থাকিব না কিলে কইলে মোস্টলি ইতিয়া মইকে ইয়াতে অটো ড্রাইভার খানকে সাপোর্ট কৰিছে বিকজ তাহান নিজৰ সফর করে আছে ওলক পার্কিং তাহান্তি পার্কিংতে গাড়ীত হয় আৰু কোনবা টায়ার চুরি হৈ যায় কোনবা ব্যাটারি চুরি হৈ যায় আৰু যেতিয়া ছোকরা খানকে ধরে তেতিয়া মোস্টলি ড্রাগ এডিক্ট ড্রাগ রিলেটেড পার্সনে থাকে তো ইটো কাৰণে আমি সবৰ ওয়েলনেস শেল্টার আৰু ভেরিয়াস পার্টি খান আমি মিলি দিলে ইউজার্স নেটওয়ার্ক অফ আসাম সব আমি মিলি দিলে ইটো অর্গানাইজ কৰিছোঁ Signifa engkora trokari KCS 3P asai hemalong DFO rubising ingti lapani KCS 3P amaipu hukum sing be tumpen prank ya mai kanipon period helong munir pen cheng lok kerek et api tum anki thengpi pen kerap thiu thengpi jong si avele putang ti munir lapen kerek et api tum anta oxygen tame longpon pedet po period helong kerek et api tum an sabi thiet po lason si diputara langsu anikan wang semi environment de pen cheng lok kaprek prek arani semi thengpi aklim ke pon dopik bon semi thengpi aklim kon ma kereng pon nang ji bang so putha kelang dun chari bang kenang sot lo lapan diputara lang su Karbi people whole angkang along ke forest pen ang tan pinak lasi thengpi aklim e pon pen pangjok pon lu putang ti lapen mo phi chingki chengwai pon lu putang ti dim forest pin chong pon lu tang ti lai thek pi phanta ke rai kom pi pon je phan joi ke war sai long pon pu lapen thengpi theng prang chong si pangjok pon lu putang ti Karbi people whole angkang lo smi ing sam jin lapen ing sam dopen du pon long pu pasi DFO rubising itipen patini pon forestry activities ubi ani kan tinta on many occasions to conduct ceremonial planting group te ko ando dak kurita komando kela kintu ki bang ni tum skin tum mangala te different species variety species tum forest and follow the biodiversity species kapre ka thing species tum takki si tum konbom Stamalo ke lang char. Kumara division lo. Ke lang. So bang na piyar ka sila. Asila so ni maka joy. Si ini long si tu cases president na ke hai. Ani di. Ahem malang ni hem kri jam si ahem ki hung jam si salam ki jimba. Si apa hindi ka tang lo si songkong for lang de silong hin de silong de si pini. Yang lo te lamang so itum tak sarve nang ko. Lang chari nang ko. जे कोआन एरिया सी कुंदा पेंसल कुई तंगो तो सो निंगखान तो चिंते चेंगो मा हमसो एकदम साबि कुई नंको लापेनन के कोआन सी के तंगो मा अपेन कोआन दिंगो मा कुमारा डिपार्टमेंट से इनिशिएटिव केन मा
ulai tum target nang ko pai sia system banan ko system an ko asin tum non daban ke nam lonang je forest to a meaning dictionary long a meaning ke forest to dictionary long a meaning ke minimum 200 trees per hectare 1 hectare on a hectare long 200 minimum speed thinking heavy of variety species different species to nagi forest to akan hokon the forest me status to and USA Korea in forest PRF RF sanctuary national park and world heritage site Kaziranga tapi UNESCO tumsi tapi recognize asi non itu mangke non langodang non ni pen itu non dat lang sulong ting kan ebong of different species tapi ini tumsi ki edo just kan itu mateng discussion si edo kita bangke different species si nako sweat ke tum forest department ke describe ki sweat species ki asi ko ano that 200 numbers of standing trees to lama bilang kote aku itnam ko ate damang ke 200 minimum 200 trees anda chok parang soke 5 hectare long ate dakil tumke KCS ke dake function dudi public gathering dudi pine da festival dudi amasi tumang ke damang ke igota nangni kintu ini tum forest department announce ke 1 hectare long 2.5 meter into 2.5 meter spacing 2 meter into 2 meter spacing blote 1 hectare long puloko ba 2000 so nanji nilton forestry announce atente forest announce atente sadak mangke nangli dak 200 minimum 200 species trees dolok longte 1 hectare long bote tum forest kutum particular on so particular ji pulo tante itu dak committee senako dan KCS Pendapoko, Forest Department Pendapoko, Council Revenue Department Doko, apen Administration apen ADC mane doko. Dopen that to Langan project 200 numbers of trees at hectare and doloma bena. Pulo tel tum proposal pilo council pan proposal pilo. The councilors or DC meeting resolution and ko government toko. Government was sampan PCC and ho. Principal Chief Contractor Forest and Head of Forest. On top of PCC Kopa Tumbang, Government of India and Ministry of Environment and Forest and Climate Change. Atom Regional Office to Silong. As it Dean Forest to the Constitute belong. And Dean Forest Constitute to allow Forest Conservation Act 1980 in the line case in Mongol. Money Pinaru to apply. Money about to pay for the case and 5,000 fine or 3 months jail or boot. As you high thing be, I could have bombing bomb low heavy. After that, it will be biodiversity conservation and non certain you don't know that. Okay, varieties of species to make that. Okay, high hello lote heavy, it will be wildlife protection act. 1927 I think to that time mani bathali ki aap buddhist ke aap mat nang action in over okay nate mo think bi thelo te sen wildlife protection act di 2020 1927 it making action in over nasi lalo lote itu mangke date itu ge ya pisari dolo lang dolo lote itu dakin da ok dolo I think we can dolo ko den asul ina putri longan of the put lang the put put so the cases anong ri hai anong isang to kido ke thate to me ko men meeting do dai isang asi tumla duta ek itunda ke time Forest Conservation Act 1980 mane thing bitin kan ke chok pote ne nang ngo akan mo thelo pote la wildlife protection act 1927 nang lote anke itum na chok fishery do forest में conservation moisture conservation को ने के fishery को है fishery department को fishery को दर so fishery नाम तुम तब जो नाम है the natural oxygen natural of the fishery of the नाम है
Kotela solang dulu rote dati ini automatic okdo pula. Benon nomangke Asia okdo. So of international Gulf country, Gulf country, Muslim country nong so of ijomer ok si 1 lakh atau. Guwahati dak itum dim press diklar lo kote staff anedi itum damangke engage pamenang ko. It's a responsibilities and accountability fix nangko. Je rong harus je long bangkong staff. Responsibility and accountability. In addition to their normal duties. Anikan vang stami langper havar amai atum pent alira champen nang talon pon vang boma son tak taksi peneng surine inkora pho engding thongke brakathom langper havar amai atum beta mesen lapen alira champen ka talon pon thekji aphan kidam tang vu signify inkora pho ni tirikam amai ka seng amai paman pon labang so malong sa hiaman pen I mudram lekthi bugla municipal board chairman hemsing teront VDC chairman dorsing rongpi KSS 3P along a member ki haitimung ke sopterang lapen ki langper angkang along ke du manpeng ke dumda chitong dun engdeng thongke brakathom langper havar amai mesen pen gat lapen alira champen ke talon pon thekji phan tirikam amai ke sengpon along ka chitong dun aratum cheton serpent mudram lek the phan amai phu working president sir dilip rongpi duna mai phu sangpi lengmir hansepi noren killing konchunbang hemsing teront rab konchunbang mongol tisu Bijoy Hanse dihina konchunbang hemsing teront lapen ki kaprek tumata arpu pek ponsi labang sutirikam amai ka seng mesen pen pachun pon Langper Karbi Longri Sai Hemlong Dilipun dak Langper Avaramai Tang Song Invest Sui Tiwai Sai Amai ke Padukon Alugok Dilipun Bini Kalau nangi lagi Jabat Amakai Karbi Longri ke Talon dan Langper Avaramai dan kami itu Tiwai Kontinnya tapi ke ini lah sudah Tiwai kalau masih Perikama amai dan sengkon itu. Apa ke tulang waktu kami itu pun ada bang kecil lagi. Tapi kami amai patukan nama kot seluruh itu. Lepas so riskan komite seng amai dan itu naik komite apa. Nanti koyon kamu kailan ho, koyon kamu tulang. Jadi itu pendek ke pakai yang kita mampu pelan kecil long itu. Jadi pendek kita mampu kerja kecil itu wajib saya. Lalu kita itu nanti itu tentang kenaan di dulu itu kemudian siap sahaja kalau beberapa orang salah ni kalau di pokok itu non Karbi cultural society itu Karbi festival apa tenang am helong di dulu non bangke bangke non itu kemat apa kan bagi yang mana bangke itu masih siap si project kita ikut pada alam sisi kota pada Barcelona itu kan negara awal kami Desember ni kalau menjadi apa ini pada diwajib saya sampai ke tempat pada sisi kota Pini Karbi Longri Abirta ban ki lanpan sikang ton pagilo do mi thang me kardom